Junisum ni pakwa Sanchez kwa somkwa pathum thole ni zing ania. University of the Philippines Los Baños campus chunga meichia te omna lavile en koltunu chu amaza na zirlai pakhat alo holo wangin alau thong le a. He zirlai no pang hi Mary Aileen Sarmenta kumsom ni pakhat mi zirlai thiam thei tak ni in agriculture lama Bachelor of Science zirmek ani. Mei chenung chang chatak zaidam boksi nuisen sanreng theile boina siam ngai lo mi ani. Sutiaril nuam zan lova campus chungan ommek lai chuan Kalawan Laguna Police Headquarters atang chuan ruangan chhar thule an zirlaian campus ami ni oma an hriat awanga ron bel chiang turati na thu an donga. He ruang hi Toyota van varin police station lama hian phurlu ani a. Zing dariat vela Aileen triante ador mate te chuan an trian nu ruang chu ama Aileen nge ani ti an sian theita ani. Hemi nu hian hostel en koltuber chuan rang takin Aileen nu le apa te chu a phone ngala. Aileen triante zinga pakhatin an trian nu ruang an va mu omdan a soile danin Aileen lu chu silaya ka na wangin alupang king tu silai mu in a thlo darlo chowa ewang hian amit mule lampo a omlova ataksa a po ngai sakna dukle rap om tak tak te a om the thu abok a kor hak chu anute chunga a enroll chowa ke kor bulwar a hak po a khei mit thlenga po thlakin alo ombok a pheikhok ngai nat sneakers dum ero halabun reng thung ti in a soyani Aileen police station thlen puyani hian an chardan angin anon phur thleng ani mela aka po romala nolani a silai muina mel manga den chiat ne ema wangin apa nge po in a hriat theina om chun chu abiang akhwa wang om chau ani campus chunga cheng te chu he thil thleng rap thlak le tri bai om zet mai hian an thawa alamana abo ruak hrim po arit le hetianga thodeu de pan omek lai hian chanchin duom lo dangin aron den chun zom zat mai Alan Gomez kumsom pakomi agriculture zirlai ve thole Aileen trian nai tak amazan maya Aileen nen an mu dun chu bolhlo paina hmuna aruang mu ani thu an revele ta ani po ataksa silai mu verna alang chiang le a eba kai hian kut thak na hnu ma ataksa a ombok he tual thana rova tak maile zangai na nei lek lova in ngai sak nei hi tu ti nge ti le engwanga ti nge ani ti chu zo na mai chau alani hri Aileen in Laguna province a khopui pakhat Kalawan mayor ni mek an school paper atana a interview atang khan he thil thleng rap thlak tak hian hlet alo chua dai to alo ni a Mayor Antonio Sanchez hi ami zedang lam le mak takawanga hriatlo ani ve renga asam dang lam tak mop top hairstyle anti chalma samsei de nap mai mit khu de lek theya ada thin te chu mi ten aruk tak chuan fiam thu tho nan le nui nan ber an man ani a chuti rual chuan he mayor house na le Kalawan khopum huapa thunei na aman dan te po soihlo tak ani a suma chuan boilo ve ham takani ama nge in private army anei ni a soini in heng private army te hi danin aphal lo in thap na thilvela tele chutiang deuh kai hnoi thila te chuan anin hnim thuk hle a chung dan phal lo thil atang te chuan kumtluanin sum thanem tak a hai lut rui reng thina ni ti in an soile zelbok anung chang le ache du dan te po hi adanglam ve hrim anupuyom ve lai renga meichekop puile nupui tam tak anei thu asoi te po national television in a record mu tur a oma anupui hian chung thil ati chu arem ti pui te po ani te che kaniang chu thilmak tak mai chu sa khomi tak ani thu te tong try mi ani ba ka camping te po a chongli na thlengin a lo chim ve to train ani oma amai ro chu asa khuana apon lamlan dana mu tur om le boxi lo wangin pamak ve tak zong ani chiang mai heti hun lai vel tak mai hi Aileen in ava interview hun lai kha ani a heti lai hian
Mayor Antonio Sanchez hi a political opponent thlop tu te tha thuwa thu boy siam sak ani lai mek ani a tin mei cheno pang ti tuainal tak tak te anga event lai ni asoi ani bok zirlai no pang pani ruang answer Eileen Sarmenta le Alan Gomez ate hi Zirlai College of Agriculture in Tong le in Ria ani a Eileen hian ran lian chi ho chole nutrition lam zirin Alan hian bong sa le akai noi beef production lam azir ve thung heng zirlai pani te hi in kom ngei tak le in po tak ani a campus vela an omdun lai mu tura om fowa Alan hi fiam thudu ve tak nia soi ani a Eileen thian te po in Alan chu Eileen thian nai tak in ngai zona le romantic lam ero nei lem lo ni in an soi ve bok tual thi the case chu boy pui chho tran ani ta a he thu boy ngai tua tura anua an ruat police inspector chuan mayor thui roi te hian Eileen hi hunrei tak chung chu an lo ve to ani arin thu a soya he thu soi hi anua thu hretu thu soi nen a in mil ta chi a chung thu hretu te chu Mayor Sanchez a thui roi te zinga mi Aurelio Centeno le Vincencio Malabanante ani an ru bona hian antel ti an poma ma se PAWNGSUAL le in thana ero antel lo thu an soi an testimonia heng mi pani ten an soi dan chuan heng poi khoina hi June ni somni paria choma chung zong khan ruwa man na kalpui ani thu an soya chung thil ti tu te chu mi paruk ni in chung mi te chu Kalawan Police Deputy Chief George Medel de ate Police dang PO3 Zailo ama ate Mayor Bodyguard Unau Luis Corcolon le Regiolo Boy Corcolon inti te Mayor Tupa Baldwin Brion le Mayor Juan Encol tu Pepito Kawite ani heng Paul member te anin peifel nu hian zana ambulance mangin thushetu le testimony soi tu ber Centeno drivera an man ber chu school campus lama in khal turin anti a hemuna an che chua dan tur an agenda zong zong hi Luis lo thli thlai to le arua man na om sa to ani a an mi man tur me chmel thazia te chu soin in hu ve chuan in chil thli atla thei hi lang ti te in an sepro tuile ri thina an bitum an mu thei nan Centeno chu campus chevela chuan zoi muanga khal turin anti a University chevela hian an va mu mai lo wangin Centeno chu mi te chuawa na mun lar tak pakhata kal turin an tile a chu complex le a chevela chuan uluk takin an mit an valen le a heti lai hian mayor thui roi chen khat te chuan ambulance chunga an lo hak thung zandar sari vel anita a heng misual rual paruk te hian a topa chuan Eileen chu an man fel theita a ani ba ka hian zurlai pakhat Alana an rek tel bok misual te hian rang takin an mi man te chu ven chunga chuan the lutin silaya chuk tu de nguran neo wangin heng zurlai pani te tan hian chet ngam chi ani lova thu oi takin ven nunglam si tha chuan an soi angin an thu ve mai ti chuan misual rual ten mi phil nana an hol chua ambulance le van dang pakhat chu Mayor Farm lampanin an tlanta a farm an vatlen hian an mi man an phuar hlom reng le an ka an no saklat te chu Mayor Sanchez anena an hlana Mayor chuan Eileen chau ni lova engwanga mi padang ron man tel nge an ni ti azo chuan Deputy Chief chuan harsat na le boina lian jok an to lo nana ron hruai tel an ni thu in a changa chumi omzia ni ta chu nidangang bokin hemizan po hian Eileen le Alan te hi in kom le in chu an vanang fu ta a sul nu thup ol samnan Alan po an ron rek tel ta ani mel Eileen chu room lama mayor chuan hroi lutin adu tokin darkar engamo za chung a PAWNGSUAL heti lai hian hun ol no khatna ni pa formin an mi man an du em lo zok Alan chu mayor thui roi te chuan an lo ngai save thunga an kut thlak na nat em awangin Alan chu chuat chara tlu in ni khorhelovin a om zuya mayor tupa phei chuan athita emo ati hial mai mase vandoi thlak takin chu zan chu zirlai te tan chuan abul tran na chau ani
Zingdar khat vela chuan mayor thui ruai te chuan Elini chu room atang chuan an ron kai chuaka aka no na po angai in hala om Elini hi buai chi ai le mang ang taka trapin amit tui aluang zoi zoya akong atanga noilam zonga chuan thuamin bel a om lo chuti lai chuan polo kordum chau ha in mayor chu room atang chuan aron chuak ve boka ami te chu thilpek thatak anron hona wangin lom thu a hrila chuta kadu tok chuka nga to e tuna chuan in ta ani ta ti in ami te chu a hril ani chumi nuwa chuan anmi man zirlai pahnih te chu anven ruk chunga chuan no lutin mundang panin an tlan chuwa puile a tuna chuan kalawan lampan tumatlan an ni an hnunga hian ambulance khalin chenteno chuan azui ve zela van chu a hmaluka tlan ani awangin vanin soideu no po atan alang chianga tina chunga chuan boina dang a thlengani ti po ril chop ngai lovin a hrengal mai chumi nu reilo te a chuan silai puak thuain aron zui ve ngal zat bok ti chuan van chu a dinga mayor huan enkol tu chuan nun na nei to lo ti hriat takle thisenin a bol nuang alana chu van atanga nuk chuakin konga chuan ngata chumi nuwa alua chuan kap non le in kongsir lama chuan a the thang ta ni heng thil thleng zong hi ama maya thil thleng chun zom mol ani awangin ambulance khal tu chenteno hian a hmu chiang hle hemi hnui hian an mi man pakhat zok Elini nen chau an kal chun zom le ta ani an tlan le deuh hnu hian fu huan anin khal thlenga chuta chuan Luisa ber chuan Elini anin PAWNGSUAL chok ve thei thu a soita ani chung mi butut zet te chuan zirlai no pang leinat om tak chu anin chok ta zaka amma saberin Luisa na PAWNGSUAL phota chuta medal dean chutiang zel chuan an zawain anin chok ta veka chutianga an du tok an nga vek nu chuan chenteno po ti ve turin an soma ma se ani ero athisani na ngam lo po ani mai thei an som na chu anar ta ani Elini chu zan khata mi papasari ngotin kuthlakin nasa takin PAWNGSUAL tokma se anun na chan himnan ala be ve fan fana an ka hlumdon lai takhian chenteno chuan Elini chu atrapa thing chungin anun na zuwa sakram turin angen loma ma se Luisa chuan aka chu romola no sakin a baby armalite rifle chuan a maya akapa athita ani tina soi hemi hnu hian chenteno chu Elini ruang the thang turati ani a ani chuan an ven ruk chunglama chuan zalin an kalsan ta ani hemi hnu hian thil sualti an ban san mai lova amai ro chu an sual tu khum pon bultran na chau ani zok a him china si dan bo chiat na kong tam zok an mu chua bel ani rima Deputy Chief of Police ani angin medal de hian PAWNGSUAL le tual that tu te khu bo mai theina thu nei na le chan vo ani ani ti a in hria ta wang te po ani ma na amai ro chu eng tiang rei nge an poi khoina tangin hria chua le mu chua an ni lowang ti ero hunin aron ril zel don ani atuk ju ni somni pako jing chuan poi an khoina atanga dar ka renga mo zat nuwa medal de hian ama bok chu case boy pui turani awangin poi khoina chui turin operation te chu anduang ve boka alena ruang le Elini ruang charana mun thli thlai tur chuan ami te atir ta ani an mani poi khoina nge chu an mani bokin an chuya ruang an mu dan le thil thlen dan ni om te chu an record ve thlap bok an nuwa court account in atarlen dan chuan medal de chuan meche taksa sarua ka an mu chu lainat ni om fahranin a ombor te chu sai pa khu sakin chutiang bok chuan a private part te po a khu bok forensic report in atarlan dan chuan Elini taksa hian mi pachi cement sangatrin phek chi khat don an mu chua thu tarlan ani a chu chuan mi patam takin voitam tak an sualani ti anem nge chiang hle hemi hnu hian ruang chu zirlai ten tunge ani ti an identify theina turin ruang hi University Campus Police Station a la kani a zirlai dang te poin Elini aninge ani ti an soi thei phani kha chumi hnuwa Elini ruang le Allen ruang chu municipal hall a son ani a
hemi mun hi chenteno an mi pakhat ventify lai a hmu na hmunani a evidence ti chia tumna ani ti po a hremai thu hretu dang pakhat malabanan chuan hemini leng hian police te chuan fake investigation an nei ti a soi ve bokani engpo ni se news alo dar na saman to hle a thil thleng rap thlak takani awangin darlo theipo ani lo he news dar ta hluai hian detective challang le thatak pakhat he thil thleng ngai ventur hian apot lut ta nge ani chutiang alo ni ta ka chuan medal de le asangoi zom puite anmang angrunghal hle a anti theipia lam thila anin ok boidon nia anin hriat ta ka wangin an how to lu ber Mayor Sanchez nena thilom dan an thlenta a ani chuan sum thanem zok nena me mi thei ain rin thu in alo thlamuan ani he poi khoina chui chuak tura ruat thar detective le police inspector ni bok chuan tual chung police ten case bo zui le chui chua konga phurna an nei thlot lo le an ngai sak lo zia a hriat chuan mak atia tin chu ngai tuan ti thui takpo ani reng ani ni aliam le chuan chenteno po abibau tanga la enge atia khoya nge athan ti ro athian te hian an threzui lem lo heti lai hian Mayor Sanchez a chuan evidence diklo le he poi khoina midang nimlu dan alangai tua fan mai amai ro chu dot na chu phatkwal ngiel tumbok ma se investigator te chuan Sanchez evidence yam chop te chu oi harsa an ti hle a thil fel hlelim phum ru a om nge ani ti rin na lian tak anei tir ta hlau zo kani ti chuan thunei tu sang zok ten August ni soma chentenoa an man nuwa phei chuan zoin thudik hailan ani chana ani hian athil ton le hriat te chu soi chua ain tiama ani ba ka hian asangoi zon pui pakhat malabanana point witness atana athil ton le hriat te soi a hre lo thu a soi ve bok chutianga an thurwal pui berin an an chuata ka chuan bui chia lai lovina impuang anti zong an nei zota ani ber mai Sanchez farma po hian evidence mu ani a ma se Sanchez chuan ain rol lo thu in a phana sa hle he thua phatna ber chu he thil then lai hian province danga angai zong te ina aom thu a soi tlang thanga tanga an thriat dan le report an don danin Mayor Sanchez hian he thil thleng ten om le rap thak taka tanga filim nan le chutiang bo ruak chu me mi thuai ani theinan media le chanchin bulam te po atham viau ani ome August ni som pathum chenteno hren ani atanga ani thumna Mayor Sanchez po man ani veta poi khoi tu ten trial an nei hi thlasom paruk chung te meu mai ti khotla yani a poi khoi na thu boya an mi man te hi September ni som pani sangkha zakwa somkwa pathuma courta thu boy siam sak ani a heti lai hian Mayor Sanchez hian achunga anpu na zong chu anial vek thung hearing nei chung hian ala serious lo hle a nui so deuh takin meiche PAWNGSUAL ngai lova anron pan mai thin thu ala soi ham mai anin rem hlei theilo awangin Sanchez ukil pathum lain an client hi an tho pui chun zom theilova an ban santa ani ti chuan march ni som pakhat sangkha zakwa somkwa panga a Mayor Sanchez ale anung zui tu te chu term sari theu reclusion perpetua remna pek ani a chu dam chung lung in tan remna ti na ani tinan poi khoina na sataka wang hian Aileen Sermenta le Alan Gomez chung te hena indemnity zang na domna sum makta doi som pani peturati ani bok hebaka hian tual tha thu boidanga po Sanchez hi thiam lo chantir alani le ta zela ti chuan vain reclusion perpetua sentence dam chung lungin tan remna tum kwa zet a orta ti na ni hebaka hian atlem bera kumza thum somruk chuangtal lungin na thok turati ani bok thu soina hunan peka Mayor Sanchez chuan anpu na zong te chu apha fai veka athiam thu soi tun pa in he tual thana hi politics thila pho antum na thang ani ti in a soyani he thil hi ala top mai lo kumsom ni chuang zet nuwa August sang ni som pakwa khan thu thang a om le a chu mei sang ni som pathum kumadan thar an man tak Republic Act 10529 tia hriat chuan Sanchez ale tang dang
mi sing khat le sang khat zet te chua zalen an ni thei dan aron keng tel ta thlat mai hetia thu thang aron dar le tak hluaya chuan thu nei tu te chuan misual rual abik takin Sanchez ate ang han chua zalen mai chu anghong athat lo dan tur hria in President Rodrigo Duterte chuan Sanchez chua zalen ani theina chu ati thuan opta ani ti chuan President chuan poikhoina buru tak tak ti tu te hedan hian a huam lo ti in a soizui nge bok hedan mitang nungchang thazui ta te chua zalen theina dan hi siam ni bok ma se Sanchez atan chuan angai na om chuang lo hrim tanin chunga po anung chang a thazui lem lova kumsang ni parukhan dan lova rui hlo chebrel thu boy siam sak ani a tin kumsang ni soma damdoi chikhat met athu ruk man ani bok kumsang ni som panga ala asela dan phallovin TV flat screen lian zet mai a hung boka mitang ni ma se sumanga ema wangle thui hruai anga wangin adu danin tanin chunga po atal theimoti turin a omzel thomai ti chuan kumsang ni som pakua khan dan lova athil kol zong asset som pakua lai te chu sak ani ta chawani achung chang thu hi seneta chui chian ani le a eta po hian Sanchez chung te chuan an pa ber hian thiam lo na anei lo thu in an la trang na samaya hengba ka hian Sanchez an pui chuan victim chung te hne na zang na dom na pek tur po a pek lo tur thu in ala trang ko hle kumsang ni som pakwa September thla khan President Duterte chuan Bureau of Correction how to lu ber chu abana tin Senate Committee chuan Bureau of Correction Director Luile Sanchez a chua zalen thei dan boy pui tu ni angai official mi paruk telaka criminal charge and file nge ani heti lai hian poi khoina tuar tu elini chung te ve thung chuan an fanu that tu Sanchez ate hne na tranga zang na dom na don an du lova elini no chuan poisa thiang hlim lo le kutling lova lak lo chu don chak na le du na an nei lo thu soin an du ber chu Sanchez a chuan athil ti chu pomin simna tak tak thin lung nei se ti le athil ti awang chuan poiti in chirve se ti ani Sanchez chu March ni somni pasari sang ni somni pakhat zinga asela ni ko hrelawa mu ani a dariat le achan vela jail dam do in lampan puinima se doctor ten athi thu hi an puang chun zom deuh mai amma in Sanchez hian kal thalo le diabetes anei ba ka hypertension te po aneina sa hle ni in an soibok